ng bahay. Ah, nakalimutan mo? Hindi! Eh, nasaan ba? Nasa may-ari ng bahay. Hindi ko na ang bahay to. Diyan ka nga. Huwag na nakaw! Uy, Mare! Anong ginagawa mo? Eto, papasok ng bahay. Eh, bakit sa bintana ka dadaan? Naiwan ko kasi sa loob ng opisina, yung susi ng bahay. Eh, bakit hindi mo nalang balikan sa opisina? Nakalimutan ko yung susi ng opisina eh. Andito sa bahay. Sige una na ako. Uy, pare! Ikaw nga! Uy, Mare! Anong ginagawa mo? Bakit saan ka dadaan? Huwag kang mahingay. Bakit? Nanakawan mo ang sarili mong bahay? Hindi. Eh, bakit nga? Kasi patay ako kay Mrs. kapag nalaman niyang umaga na ako nakauwi. Sige na. Hoy! Tigil! Bakit ho? Nagtatanong ka pa talaga? Huling-huli ka na sa akto? Magnanakaw ka, no? Naku, hindi po. Nagkakamali po kayo. Huwag ka nang tumanggi! Huling-huli ka na! Bumaba ka dyan! Hindi po. Babahay ko po ito. Naku! Style mo, bulok? Kung bahay mo yan, ba't dyan ka dumaan? Akyat bahay po kasi ako. O tingnan mo, umamin ka rin. Akit bahay ka talaga. Opo, dati. Pero hindi na ngayon. Take that thing, miss. Kinda shake that thing, yo. Annabella shake that thing, miss. Donna, yo, miss. Jodie and the one named Rebecca, yo, shake that. Hoy! Anak! Anong ginagawa mo? Papasok po ng bahay. Eh, bakit saan ka dadaan? Kasi baka magising si tatay. Papagalitan ako nun. Hindi po kasi ako nagpaalam nung umalis ako kanina. Ah, ganun ba? Oh, Nay! Anong ginagawa mo? Baka magising tatay mo. Hindi din kasi ako nagpaalam. Kapag may trespassing sa ibang bansa. Hello? 911? Someone intrudes our home. Please, help us. Sa Pinas, subukan mo lang pumasok dyan sa bugyang bungo mo. Yan ang Pinoy. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan, ha? May kukuhanin lang po. Ano yun? Yung damit po. Damit? Eh, bakit hindi niyo na lang katukin yung may-ari ng bahay? Nakakahiya po eh. Naku, huwag na kayong mahiya para makuha niyo na yung damit niyo. Ay, hindi ko naman po yung damit. Eh, kanino yun?
Diyan sa may-ari ng bahay. Uy, Grace! Ano ginagawa mo dyan? Tumatakas. Ha? At bakit naman? May get-together kasi kami. Oh, di ba mabait yung mga magulang mo? At bakit hindi ka na lang magpaalam? Nagpaalam naman ako. Pumayag din sila. Oh, bakit kailangan pang tumakas? Dito kasi sa bahay ang get-together. Wala akong pang-ambag eh. Tatakas na lang ako. Sige muna na ako. Yan. Girl, your boom boom dry. Get wet, boom boom dry. Get wet, boom boom dry. Get wet, splash it, splash it, splash it. Wet. Hoy, lalaki! Magnanakaw ka, no? Hindi po. Anong hindi? Eh, malayo pa lang. Kitang-kita na kita. Hindi nga po. May sinisilip lang po ako. Ano sinisilip mo? Yung babae po sa loob. Ang tagal maligo. Yung babae sa loob? Yung maganda? Maputi? At sexy? Oo. Yun nga. Bakit niyo po alam? Bakit? Eh, anak ko yan eh. Bahay namin yan. Manyak ka. Hoy! 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 Anong ginagawa mo dyan sa bintana ko? Naglalaro po. Naglalaro? Hindi ako naniniwala. Magnanakaw ka, ano? Hindi! Halika, sumama ka sa akin sa barangay. Ipapakulong kita. Ayoko! Naglalaro lang po talaga kami! Sige nga, ano bang nilalaro nyo? Pangit at lupa! Kaya, Pangit! A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de 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 la mamá de
Uy! Anong ginagawa mo dyan? Anong paki mo? Umalis ka nga! Wow. Akyat bahay ka, no? Eh ano naman sa'yo, ha? Magsusumbong ka? Sumbong? Sumbong nagsasumbong. Bakit ka tumatawa? Magsusumbong ka nga, no? Hindi! Tanghali ka na kasi. Ano tanghali na? Hindi kita maintindihan. Tanghali ka na! Nanakawan ko na yan kaninang madaling araw. Wala na gamit dyan. Nang inyong malaman, dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.